Sampai Islam. Nggih, kula Islam. Monggo syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya saya Nggih. bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Sampai Islam. Sampean coba syahadat toh. Kulo. Nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Yang nyakseni. Oh iya. Lah kon durung. Dereng nggih. Nggih, dereng. Tapi kula kan Kanjeng Nabi yen sampun becah. Nggih. Kula pun becah nyakseni bahwa niku